Danas idemo na jedno zaista posebno mesto, da istražimo umetničko delo koje je bukvalno prkosi vremenu. U pitanju je freska Poslednjeg suda na manastiru Voronecu u Rumuniji. A ovo nije samo boja na zidu. Ovo je jedna neverovatna priča o nebu, paklu i sudbini čovečanstva ispričana preko celog jednog spoljašnjeg zida. Da bismo uopšte shvatili njen značaj, dovoljan je samo jedan pogled na nadimak koji nosi – Sikstinska kapela istoka. I to poređenje ne govori samo o njenoj lepoti, već o njenom, monumentalnom statusu u celokupnoj pravoslavnoj umetnosti. Ali ono što ovo remek delo čini gotovo pa čudom jeste njegova otpornost. Zamislite samo, skoro 5 vekova stoji na polju, na kiši, snegu, suncu, a njene boje i dan danas sijaju jednim intenzitetom koji deluje gotovo nestvarno. To je zapravo jedna fascinantna zagonetka. Dobro, da bismo shvatili svu dubinu ovog dela, moramo da ga istražimo sistematski. Zato ćemo naše putovanje podeliti na 5 delova koji će nas voditi korak po korak kroz celu ovu složenu priču na zidu. Cela kompozicija je u suštini kao neka drama. I to drama u 5 činova, a raspoređenih na 5 horizontalnih nivoa. Ova majstorska podela ne samo da nam vodi pogled od neba na vrhu pa do zemlje dole, već stvara jedan savršeno jasan teološki red. Evo, ovo nam je kao neka mapa puta. Ona nam jasno prikazuje tih 5 nivoa priča koje ćemo sada detaljno proći, počevši naravno od samog vrha, od izvora svih dešavanja. Naše putovanje, dakle, počinje na samom vrhu freske u božanskoj sferi. Ovde se najavljuje kraj vremena i ovde započinje taj veliki kosmički sud. U najvišem delu vidimo Boga Oca, ali najdramatičniji detalj je samo nebo, koje anđeli motaju u rolu, kao neki svitak. I pazite sad, na tom svitku vidimo znakove zodijaka. To je moćan simbol da se ne završava samo ljudsko vreme, već da se čitav kosmos privodi kraju. Spuštamo se nivo niže i tu je centralna figura cele drame. Hristos kao svetski sudija. On sedi na dugi, što je biblijski znak saveza između Boga i čoveka. Njegov gest je potpuno jasan. Podignuta ruka blagosilja pravednike, dok ona spuštena ukazuje na proklete. Nema dileme. Na trećem nivou nailazimo na centralni simbol pravoslavne teologije. To je hetoimasija, odnosno prazan pripremljen presto. Na njemu su evanđelje i golub kao simbol Svetog Duha. Taj presto je prazan da bi naglasio sve prisutno, ali nevidljivo prisustvo Boga koji nadgleda sud. Sa ove strane tog prestola kleče Adam i Eva. I njihova uloga ovde je apsolutno ključna. Oni nisu prikazani kao uzročnici pada, već kao predstavnici čitavog čovečanstva. Kao naši praroditelji, oni mole za milost i time unose jednu dozu nade u celu scenu suda. Dobro, sad napuštamo nebeske sfere i spuštamo se na niže nivoe freske. Ovde se odlučuje o sudbini čovečanstva. Ovde se dešava to dramatično razdvajanje duša i posledice božanskog suda postaju vidljive. A to razdvajanje je naglašeno jednim neverovatno moćnim vizuelnim motivom, rekom vatre. Ona izvire direktno ispod Hristovog prestola i pruža se kao neka užarena dijagonala preko celog zida. Ta vatrena reka i fizički i simbolički deli scenu na one koji su spaseni i one koji su prokleti. A kontrast između te dve sudbine ne može biti oštriji. Na levoj strani Sveti Petar sa ključevima uvodi pravednike u raj. Sve je mirno, svetlo, harmonično, a na desnoj potpuni haos pakla, mrak i vatra. Jedan fascinantan detalj. Đavo ne dočekuje proklete sa besom, već sa nekim podrugljivim osmehom. Ipak, ova freska je mnogo više od neke univerzalne biblijske priče. Sad ćemo da vidimo jedinstvene detalje koji ovo delo duboko povezuju sa lokalnom kulturom 16. veka i čine ga, zapravo, Biblijom za narod. Da bismo razumeli te detalje koji slede, moramo da se zapitamo jednu stvar. Za koga je ova freska uopšte slikana? Odgovor je ključan. Namenjena je uglavnom nepismenom stanovništvu, ljudima kojima su slike bile glavni izvor verske pouke. I zato su umetnici svesno ubacili lokalne elemente u scenu. Anđeli, na primjer, ne duvaju u neke nebeske trube, već u tradicionalne moldavske pastirske rogove, takozvane bućume. Mnogi likovi nose narodnu nošnju te regije. Time što su sveto prikazali u ruhu svakodnevnog, biblijska priča je postala stvarna i lična za ljude tog dobra. Freska nosi i jednu nezaobilaznu političku poruku. Među prokletima se nalaze grupe koje su po odeći jasno prepoznate kao Osmanlije.
Ako gledamo iz neutralne, istorijske perspektive, ovo je naravno odraz stvarne i akutne pretnje od Otomanskog carstva u 16. veku i služilo je kao vizuelni poziv na otpor. I za kraj dolazimo do možda najveće misterije i najčuvenijeg nasleđa ovog umetničkog dela, a to je njegova jedinstvena boja. Posebnost je u neverovatnoj dugovečnosti boje, posebno taj jedan plavi ton poznat kao voronec plava, koji je preživeo skoro 500 godina pod otvorenim nebom, a da nije izgubio sjaj. To je oduvek fasciniralo istraživače i naravno, postavlja se pitanje kako je to moguće. Pa tajna je u jednoj jedinstvenoj kombinaciji. Slikari su koristili posebnu fresku tehniku na vlažnom alteru, mineral azurit za pigment, ali su dodavali i neko organsko vezivo čiji sastavni dan danas nije u potpunosti odgonetnut. I taj majstorski recept je stvorio boju neverovatne trajnosti i sjaja. Ali magija voronec plave je više od hemije. To je boja koja bukvalno živi sa dnevnom svetlošću. U zavisnosti od položaja sunca, ona menja svoj intenzitet i čini se da u zoru i sumrak doslovno sija, kao da gori. Tako ovo umetničko delo neprestano razgovara sa svojim prirodnim okruženjem. I to nas dovodi do završnog pitanja. Da li je ovo, na kraju krajeva, umetničko delo koje živi sa nebom? Izgleda da jeste. Freska u Voronecu ne samo da prikazuje božansku svetlost, već stupa u interakciju sa stvarnom svetlošću neba. I upravo ta veza je ono što je čini bezvremenim, živim remek delom.